MEF fakultet organizuje veoma zanimljive obuke i radionice. Njihov cilj jeste usavršavanje u različitim sferama, a u njihovom osmišljavanju mogu učestvovati i sami studenti sa svojim kreativnim idejama. Moderan dizajn, pristupačno profesora i uvek nasmejano osoblje su jedni od glavnih faktora zašto se MEF izdvaja od ostalih fakulteta. Jedan od razloga što sam upisala MEF fakultet je što mi nudi mogućnost da ponovo gledam predavanja preko Moodle platforme. Ta opcija mi mnogo znači kada spremam ispite, jer mi daje mogućnost da učim, čak i kada nisam kod kuće. Izuzetno dobri međuljudski odnosi između studenta i zaposlenih su samo jedno od mnogih prednosti MEF fakulteta. U MEF klubu atmosfera je odlična. Tu se družimo sa kolegama sa drugih smjerova, razmenjujemo iskustva, pričamo o profesorima, a pored svega igramo Sony i Stony fudbal. Moodle platforma je idealna za studente koji su zaposleni i koji zbog svojih obaveza ne mogu fizički da stignu na predavanja, već mogu da odgledaju materijal kod kuće u slobodno vreme. Odlučila sam se za MEF zato što ima savremen sistem obrazovanja. Meni je to bitno jer mislim da je to najbolji način da se spremim sutra za rad na tržištu. Član sam studentskog parlamenta MEF fakulteta. Fakultet je veoma dobro povezan sa ostalim studentskim organizacijama, što nam dosta pomaže pri širenju mreže kontakata, kao i saradnjama s drugim fakultetima.